Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Komisi Bentak Lakam ya kejenglia Benami haki yogihan ki bahap hapa upur usam jangka Khasi Hills Autonomous District Council berkumjuru ya kejenglia kinong rem kedor bar telang haki sidang telah menjur bat pas ke council ya ke Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rule arajar posau. Ya kini ke Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rule arajar posau lawan rat ke Kongres Mary Kharpuri kepada ke Executive Member ke KHADC. Habis kerana kelat partai kubur di melawai ke dorbar ke Kongres Mary Kharpuri kalau orang makani ke rule jong ke KHADC hak biya debat ke market kerana msyashu banot kilo bar kumjur ki nong rep kim deben thep ya ki mar ki bejhe bar kiwe. Mr. Chairman, sir, I beg to move that leave be granted to reduce the Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules 2024. Motion is that leave be granted to delete the Khasi District Establishment Management and Control of Market Rule 2024. Any clear? Yeah, Mr. Chairman. Kedua, jadi ini ke amendment rules nomor dasi. Nah, kami ke clause 3 protection of farmers. Ini untuk akan jadi registration of traders. Registration of traders. Masukkan hanya Indonesia, masih orang di trader tadi. Nama kedua apa yang ini ke amendment ke market Act. Bertunjuk berkemara itu orang menyerap semoga. Masukkan hanya Indonesia ini traders timur dan orang bahas dari yang di market. Masukkan hanya Indonesia apa? Kadang-kadang kami yang novel, kami traders. Dan apa ti orang traders ini nama hani ke close kita buat pada ini kumpulan talang yang kita kumpulan itu kan nomor 2. The traders shall provide full disclosure of their commission rate is offered to both farmers and buyers. Tidak mahu sebab saya. Dashboard Mr. Chairman sir. Dashboard ya guru bahwa tidak di Jishai Bedit Kenika amendment Kenika Rules Jogja Market Act. However, the section kebalai protection of farmers, Kenika registration of traders, kejimut di registration di traders, dan bukan di traders. Namun ada di traders kijongi di Khasi buat di non Khasi berapa nika registration di traders. Jadi kartu tak dapat kumpulan perbam, bah ini kat dulu kaji bertahap jadi nomor dulu. Nama balik hadir bah pelajar berfas yang kedekaan kalau dalam meeting pembahasan berkeli bah chair dari dia mencari apa yang jadi ki apa yang dikenbon joki nomor pada kenbon joki nokai. De kilawar lah iki jikai jemput ki views ki joki lala ki jom. De kani balik lawar lah ketika clause ketika section nama bakadan ka hakanika penalties na ka punishment kadan ka punishment na kamta ki traders ki bawah kilo. De haba ki 8 kilo ye ki market joki nomor ladadan ki bawah claim takut kenika rules kemudian baca pencitom kartu kenegaraan. Teka apa kinong khayru kiong yang ini bapak tentang ni ku kinong khayi ni ju yo apa dia aku na kinong rak yang dijual ki bapak kila tap siapa jadi berning ni isu nama terkadang ni hab berapa kilo rupiah. De kenang banwai na kita ke jiniatan lain dengan ju kini aku pun kelak dulu dan kenika rules bertumbai di kata. De kemudian kartu kenika rules buat yang nak kaji, buat nak ratu balik bakla kamu kadina kenika rules. Tetapi tahu Mr. Chairman sir, kejumpa ya traders kalau baik jadi nak kaji dan ada kita hal dan ini jongiru hendai kita hak apa macam kenika rules
Dashboard. Today, we have isi. Kaya clear, Motion moved is that the short title and commencement of the rule to stand part of the Khasi Hills District Establishment, Management and Control of Markets, Rules 2024. motion is that the short title and commencement of the rule to stand part of the Khasi District Establishment, Management and Control of Markets, Rule 2024. Kaya manjur. So the short title commencement and of the rule are now part of the Khasi District Establishment, Management and Control of Markets, Rule 2024. Please no for Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Hills District Establishment, Management and Control of Markets Rules 2024 be now passed. So the Khasi Hills District Establishment, Management and Control of Markets Rule 2024 has now been passed by the Council. Kandiat abadi bat kita ki rules ki bangi balarang ni ko house man introduce kita ki rules jong kadika amendment kidak mo ka bangi dang should be ya ka asan governor but haka hau de hau arko lai tarik Julai araja arkulai mo ti hadin mengilayo itu ka asan governor ni belada amend ni ka principal act ti la I don't come pada ban frame seki rules ma ki rules ki ki don't come ha ban frame ki nga nakaliam ka jonga ni la yo ban introduce mane ban la yo ba hajo ka pol ada ban consider it ki rules mo jo ka market regulation act tinga nga scam link ba ki rules ba ki ba nakaliam ka jong ka department bat kham tam ngai ko ble ka pang mo ya ka committee ka ba lakhi hi da manga hi mo Habay de ban frame ki rules ka ba nila song bun sin banyatai banyathir ha but nya so ban ai ngo ni kong shay ublei ki bro khat ki jingalam lenti ke jongo ka bangila la ban pendep ya ka ba nakaliam ka jong ka isi ka bani thang but khamtam habay de but khamtam bat ki nong rep ka main objective ka de ba ki nong rep hi ba phi hi na ka por ba ki nong rep ki bun sin ki ut na habis dia khamtam bat katu ka 8 kilo ka jongki ti lada menta ba ni syukren hasurok hasingkin kampoi shano mo ti habakala don pat ka an menta ti ngit scam ba lingba kini ki rules ki bangi nila de wanra menta ka singi bla de introduce but bla de consider kan yarap shibon yo nomre khamtam habai de bat ka 8 kilo ti kata ka ko wei ka 8 kilo bam sha shu ba 8 kilo Iban ngangit scam ba kilong kayiru kin pedang ye kani mar amdei ka bangi ni super king tang ye ki nong kayi ndre hado ya ki nong rep ro ki nong rep ha kani ka rules menta chu patai in kot kanya kalong ma haba kira ikimar ki jong ki shayo ro ki dei benda thau shwa ki jing thau ka babyang bat kham tam ba ki dei ba kinra ikimar ki jong ki ha ka takadur ba kinum yakhle shu bole se ba kinra ikimar ki bachi mo kidi benbu ki benci la ka jong le se bat ki bar khyang la ka jong kidi bendon kidi ki mo kini le se la soap produce like kita ki baki ayu mo and maybe kinong ki wet once kidi ben bu la ka jong namar ba ka jing thau kan num long ka bakla bat kan num long ka badu nang pat ya unong khai he hang ye yo no khai ru ni pen sting ya ka jing ka jong ki ka baki ru ki o na ka por sha ka por khamtam you nong rep bro mata kani ka rules ngit scam bahkan sapen la you nong rep na kijing ya ini ka rules kalong shiganta ka to protect the farmers ti habay de bat kini ka benami ru kum PUE mo ka bangim la manong man pindu jat kini ka benami ha kini ka rules kala krenchai ba all the shopkeepers they should register but every financial year kadai bakin one ban ai ka report sha ka executive committee link ba ka subcommittee ka ba ka market managing committee kan constitute
di lima kita ki records ke bangiyo bangintip tikana ya ki shop owners nang tungin la bet ban detect ba namar bangi hab hi ban nong ban te Lakam kham tam me kani Benami kabla jelai bha aga jela ke jongi hakiyo ki ha lihat mo abal kila be kinian register kumni kham tam nila ban detect pada ke let's say kini ki let's ki non tribal traders babon balang balik kinum one ban register ki one register hangi nila ban detect ba kidai ban obtain media ka trading license. That is very important. Kani yarap baha ka trade department ho. Tinangit scam ba kini ki rules kin yarap shibon ba ya ki nongrep ya ki nong khayi. Ba ngangit scam ba kini ar mamlahi kin wan sakadinya sentru jimut ba kin mi chu kin ram hadin habot. Wala sa yung pet, hadin habot ladang ngidang nga ban penmah su ya ka principal ag ngidang ya penmah min ya tracy tam namar ba ki habang nila bat bangi syong hangi nila ada bentang kabha kami at kajong pagma nang ta kabha kami at kajay pinri